Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Lapha ke sikuphathele kongangezwe lakhe ongaphuzi ongabhemi oziphethe kahle isilo samaZulu inkosi uMisuzulu kaZwelithini ingonyama ephuma ke sigodleni kwakhangela amankengane isimemezela ukuthi ke yona ke selokhu yathatha ke isihlalo yathatha isihlalo ke yabeka isikhuzwa ngalo lonke uhambe ayilihamba ingonyama yamaZulu iveza ukuthi yona ke bealukho uhambe bekade ngalihambe futhi asikho isigaba engazange ke izisenze isigaba esikusona manje sona ke isigaba sokugcina futhi ezimisele ngokusihlonipha ukuthi njengoba ehleli ke esihlalweni wayeka amabhodlela akhe lapho khona wayeziphuzela uthi yena bephila impilo yobujeti impilo yobufana impilo nje ke yawo wonke umuntu bakithi kothanda ubumnandi ubeke senxusa ke zakhamuzi nje ke lapha ke nabahlali ke base KZN ukuthi ke mabahloniphe nje ke impilo mabazise uNkulunkulu uMisuzulu kaZwelithini isilo samabandla wonke sitheke zona ke besihamba ke impilo ke abantu abangakazi baze ke bayazi futhi abangeke baze bayiqonde kodwa ke sakhuzwa salalela uthi njengoba ningibona ngimuhle kangaka nje ngiglowa kwasho kwabafundile uthi ngoba ke sengayeka konke ngalandela kuJesu uthi isihlalo lesi isona ke singenzeke ngahlonipha nje ke lapha ke bakithi ke ubumina ngaphinde ngahlonipha ke futhi ke naso isihlalo ngoba ngikhathaleleke ekuthenini nje kufanele isihlalo ke ngempela kuhlala umuntu ohloniphekile nowasisayo futhi ke abahlali ke base KZN uthi ukhona nje ke ukhona ke ngenxa yabo ke abahlali ke base KZN uphinde ke futhi waveza ke nentuthuko athi kuyihlosile njengamanje futhi kuyaqhubeka nawo noma kuyayizama ekuthenini akalethela abantu ke base KZN silo samabandla wonke besivakashele nje ke lapha ke ngomesisuka amadloba obekade ke sesigodlweni sesilo emashubeni khona ke lapha phesheya kwenkunzane kwelasempakama ilapho ke siveze khona ke silo samabandla wonke ukuthi ke cha asisaphuza sisabhemi sesaba umuntu nje phaqa njengabo bonke ke abantu abesenxusa wonke umuntu ukuthi ke makahloniphe ke impilo abanye ke bathenda bezitha wakuyeka lokho wena wayeka amabhodlela ngoba ususehlalweni nathi ke siyolinda lelosu lokuthi ke sihlale esihlalweni kodwa ke abaningi bayishayela ihlombe inkulumo ke yesilo samabandla wonke kube umfana wenu mina nginelezele inkomo ninginikwa ngibani ngiyacela nalapha empahleni impahla yesizwe ayiphatheke ngendlela akuthi imithetho ebekwa uhulumeni ayibonakale lapha esigodlweni qha iloko nje mina engutuse kakhulu nezinye ke futhi inhlelo ezikhulunywe uMEC ezibaluleke kakhulu nazo okusafuna ukuthi kuyohlalwa phansi bakwethu kwekuboniswana ukuthi kungasetshenziswana kanjani ngazo angifuni uqamba amanga ukujabulele konke esikubekela etafuleni sengivala mhlawumbe ukugcina uwesibili okugcineni sengiphothula MEC ngikhohle uyibika le ndaba kwafika la abelungu bamaJamani bathi mabefika la belungu bangitshena ukuthi bangithengela isigaba sombili uthi angaze mina ngisicela isigaba sombili ngizosenzana ngoba ngulingwa mbila lo bathi ke uzasigcina lapha osigcina khona mhlawumbe siyosebenza ngelinye ilanga siyozwa ngawe nje ngase ngithi ke mina cha malethi isigayo sombili thathani lesi sigayo manithi sami nisihambise emakhathini la kulinywa khona umbila ubusika nehlobo niyangisithi siyosebenza kangcono lapha ya yebo ngiyathanda emashobeni kunala ebenicabanga ukuthi mhlawumbe ngizokhomba khona ngingasathi ngikhombe mhlawumbe ngoba ngincenga ekhweni noma umdolomba cha sifana ayikho indawo la singabe yini ngicabangela ini isizwe bengayithathela mina lo mshini ngithenga umbila kubantu ngiyigayele ngikhiqize impuphu kodwa ngoba ngimnikazi wesizwe isizwe siyimi ngizosilathela abantu ngathi cha hambisani la kufanele khona ilokho emiseni ngakudlulisanga nje kunalokho isethulo nje la ngibambisana khona nohulumeni ne-private sector ngoba ngisazoyidonsa i-private sector ukuthi ibambisane nani ngoba ngiyazi ukuthi kwanina ngithwele kanzima kulula
ngiyabadinga ukuthi beze bezonibambile ilokho-ke nina besilo ebengifisa ukuthi nje ngudlulise through i-concept kaPatrice Motsepe engiyenza through i-foundation Motsepe Foundation ngibhora ama-boreholes iZululand yonke umhlabathi weNgonyama Trust uwela emnyangweni wenu okuzinsiza kakhulu lokho kuningi esazokwenza nani nginisela ukuba iwona mnyango engifuna ukubambela eduze ilo mnyango nakhona hayi ngoba mhlambe kuphethe Madlobha cha ngwana ekhaya impela kodwa nje asilime ukudla niyazi ukuthi iAphula mase likhiqiza libani niyazi ukuthi iKZN umhlabathi weNgonyama Trust wona uyakwazi singakwazi ukufeed umhlaba wonke ngeNgonyama Trust ungasathi KZN iNgonyama Trust iAphula mawuthi khona udayisa ngo3 rand thina singakhiqiza ngo50 cent uNkulunkulu usibusisile ngalokho bakwethu angisho ukuthi ngizoshumayela kodwa ngicela ukuba nje ngudlulise ngihlezi ngusho ngithi kholwani mina ngathi ngithatha lesihlalo bengiphila impilo yomjitha mina ikhuzela ngenza konke lokhu isihlalo ngathi bangihlezi wathi usuke enye indawo manje enjani engcwele wathi ufanele ushintshe indlela owenza ngayo kwaba buhlungu ukuthi ngihlukana namabhodlela ami angithi lapho-ke isobriety thatha ekubeni uthi ugqoka ama-senses akho akusondeze kuphi kumdali bese ethi umdali hawu usukhona amadlobo useduze kwami kade ngulindile izandla-ke zakho ngikubonise lokho engakulethela khona lapha emhlabeni lokho-ke engifisa ukuba isizwe sikwenze ukuthi Zulu sondelani kuye ukuze ukuthi ivulane izandla ukuze nibone ukuthi yini anibusise ngayo. Ngiyabonga kakhulu inkosi wena wendlovu asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.